Ebene byijaho bwa nyuma y'abeje b'abasalamu bwo beteranire hamwe omu kigombe cyabo ekya Kabale Muslim Students Association ekiri kunywana s'abasalamu bona abarukushomera mu matendekero gahiguru obu babire bari mu mukoro gwabo kwemeka akakiko akasya. Petro n'wabeje b'abasalamu abarukushomera itendekero rya Uganda College of Commerce hamwe na National Teachers College Kabale Sheikh Muhammad nagira ngo abeji abarukushomera mu matendekero gatara g'abasalamu agamwengu tigaruko bateka mu kitinisa. Ezimu zibadde cooperative eri abaana tezina lesizimu kati ngene ya Uganda College of Commerce yewa abaana omukisa gwabwe abasiramu baba basalira tali basiramu bayina gye basabira baba bayina parties festivals baba wane baba yakoje bakola ki ne baba obuyambi nga baba bayina Eid days ne baba obuyambi ne baba ekimu ne bafumba. Nanyange Laira omweje har Kabale School of Comprehensive Nursing nagira ngo tubaruko bafaho. Ekizibu nganze kyensanze somera amasomero etali n'abasiraamu tebatukonsidaringa kiryawo kubanga tuli mu matono amasomero. Most of the times tubeera nga twagala okusaala naye tusalira mu classes nga tewaliwo abantu abalala abasabiramu so tekitufavoringa abaffe abaana abasiraamu. Orukurra eminyeto mu Kabale aha kakiiko ka Uganda Muslim Supreme Council Swaibu Nsegiyumva nagira ngo bakuru b'amashomero tubarukwikiriza abana bakuzamiza igiti ngo kurekana babicuruzo rwa katano bwonga no shanga ngo turi kufuna mebizibu ushanga ngo eminyeto iyo busirame ryo ku mashomero gamwe ushanga ngo ba directors tibakurikiza ngo abana bijaruza igiti basare ushanga ngo nubu yakabere naenda ngo asare tibakumuhata imejo niba muherezo rwa katano kandi umusirame ni kwa nasare merundi etano bizo okutukimanya ngo turiyo mu government age muri mayine kwa ine freedom of worship so ushanga ngo at times turi kunyigirizwa keminyeto. Sheikh Sekalema Abdurasib ahereye ubwira bishye b'abasalamu barukujwara ubutete ya bugufu munonga ari kugira ngo nabashwaza abasalamu. Ebyo bikiryaho habire hempaka zo kushome kitabe kirkwere cya Korani kandi zisingirwa mu wa Bishop Stuart University. Orukura abasalamu muri mbara Sheikh Ramadan Hamisi ahabwira bejo kufayo munonga kureba ngo bakwate dini yabo. Akana katukaenza kusoma Qur'an nande nikankubikiko nanga buhindi nesi sinza kwejamu kubanga kakaso kubanga byomanya ekitone ki Mungu kiyamwa mu busebulo etobozi no mukusoma buli omanya ekitone Mungu kiyamwa togwa musuuri mu mbera zonna bera mu comfortable team nange muhindi. Empakeze nazuhera abana b'abasalamu kubasa kumanya omugasho gwo kushoma Qur'an. Amakuru agagasha kwa Uzaya Tusasire hamwe na Ari Waswe.